munu sala descente na batata zoleina kina ndambu ba video kina auna mbala filme nyonso tout ça betu fwana bao betu compagnie ke ça na descente na ya ane ya Constant Mutanga ya ba papa sala mais na kulanda mambo muna kuwa na papa des grands frères ametuile betu ke non mkena rapport awa na kati ya rapport kena nunu awa betu tubilaka mambo ya 200 mètres de rayon betu tubilaka dia diango monsike na mikanda monsiko ebeka ke Rwanda na ya uliaka betu buelaka na tati oh ya kwa ya ngetubaka papa mère de la ville jamais même on a battu nyonso ke Rwanda na ndambu ina place na ebeka zona tula ba Kenya atanga mekwenda ngela conservateur alikepesa ni mukanda vi baba ke bayi wina yiro liko ni mbusa ngabela kuisa na yangi tu bake no mutu mosi kuisa na yangi muso sakisa contrat aliketule no c'est côté ina beno fe ya webeka ya kele donc ba mosi ke sula bako kubaka sala mukanda vi mais ngabela kwenda kuna na kati ya webeka ngeko na kuna na pilotima webeka ngeko na kuta bayina ke na ba certificat plus vieille que webeka ina ba opesaka monsieur Simon monsieur Pakebo ancien directeur de l'Webeka alike kuna lusukama alike na mikanda ina ba opesaka yandi ba contrat yandi kuna ba certificat ya ba ya no 80 ba kana parce que webeka na certificat 2017 baka kwa 88 90 ina baba pesa kuna ngemeka kwenda na cimetière diaka ngeko na kuta diaka bau kaka oyo bau kaka kadasa ba pesa ka diaka mikanda na cimetière oh betu kwenda ngi ngeba babo kidisa muna na babo malembe kwandi malembe tata mukwenda ka mu babo kidisa muna kufanya secrétaire kufanya mekwenda kuna mekona kuta babetu bake non il faut betu pesa mikanda na cimetière samba lotiri yao nini betu lenga sala mekuza na chef du bureau amefula mu betu plan chef du bureau faut betu kita na cimetière mikanda mo yake fondaka kaka meto non sosa na mutu na cimetière atama sosa tangu kanda mona na kafe ametu bila mu tata mfumu kena kimbangiste kuna na nkamba kilungu alike futuka nge yufula ndi mambo ina metala ba cimetière ina comme ça benu sala descente nge programme descente mo na cimetière ina sa batu kena minute ba kena ku détenir ba certificat ba kena ba contrat na kati cimetière ina cadastre kena ku pesa na ndambu ina kuna na beto la pont maréchal beto kena ba place ina nkaka kuna ke kuna ina cadastre même sa pesa ba certificat anike amepesa na ba contrat mais ya zone mambo la kutubilaga ina ya metala mambo metala certificat lotissement OBK ametubeka ke fana ba façon so tatu ministre gouverneur le président de la République ba union so ba ke fona kaka na diambo moski ba ke si soutenir ba ke kanikata yakeni arrêter ngeke pia beto bikande na ministre tindaga ngisa la lotissement OBK si le ministre fait pesa mu ya reina président si ngeke na ya fait pesa mu arrêter ina ya même monsieur le maire puisque yina beto ko salina arrêter bo yambaki même beto kuna na pont kuna OBK besuka na pont mga bifuna ngopi borne ya matadisi na pont ya sege ngeke kadasa ici comme borne ya pont kifona ya matadi ya fina matadisi bisa ba fini mambo mais borne beto matadi kifona ko rifole matadi juridiction monsieur le maire ya que tine ici mouina tibu bien ni mo ko tala ntira chipi ko na tala report ya chipi façon ko ya que négligé puisque OBK avec tout la péage na carte ya commune ville haute quartier chipi na katikati ba mettre le péage pour la terre sous le développement de la chipi au pire que les villes du paquet les villes
bato nyonso esala bilanga na ntoto ya mundu na salangolo zako bakende kusouffrir beno ke aider monsieur le maire no betu kwenda baka camion betu kita tala borde matali seke banza ya matali ni betu le sala mundu mosi pesaka 3 bis samu ya baka batu le 1er août mundu ko le sosa transco mais sosa transco de ça on pesa betu 3 bis samu mbako futambo ba poya ba tubele munyo kwa transco mendima avec vous appelle ça betu chef coutumier 3 bis ya usala jour le 1er août mais vous avez un projet quand on transco il y a des trucs qui sont monsieur le maire samu alikuwa tudi la beto ba bima yai masema muninga na kala basatsa la yai na barompwe ali tout la mosina atrechipi mosi ali tout la libo ça me transforme ndi manani ba bisini na yakuma katina bisimu de someke mataki singa kama ba film ndio sokema mataki sibu ndio unaona boyeka sababu na mambo baka ya ba limite kwa beka na kulenda na respecter ba limite limite wa beka yakena pomfe yakena au revoir mataki kumbe mais il y a un jour moi je fais quand ça fait des décrets ça me dit à moi bala ko aider des filles même on a fait bateau patata de so même la pointe de là-bas parce que tu dis là-bas que très peu ça fait côté il y a qu'il OEBK il y a ba que il s'est rendu là-bas ba monter ba kita ya ba que tu bak aider beto donc même le savoir ironi ba la kuisa le décret ya ba combien ba tout ba même ça sala ba tongana ça ba ko na ba ka mikanda là-bas pas sur le prophète bakele ko soutenir kaka toujours OEBK place ina ba beteka ba Kenya ngwe pesa de ba force ba Kenya ngwe so la ba ngwe pesa de millions so na ina ba salaka ba o cadastre ba kaka sabe ko soutenir OEBK chef de division en sabe ko soutenir OEBK senga na ba mambo na imbi ya na soutenir ya kaka ani voilà na ya mo so ko mafoka ya be OEBK ko soutenir ba renandi ono alors il a favori le président, le ministre, donc il y a une chose qui m'a fait. Le point de le monarque, membre qui est contre, ça me le dit.